Prijeten popoldanski pozdrav z komentatorskega mesta v ljubljanskih Stožicah, drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prve lige Telemach. V predzadnjem 35. krogu iztekajoče se sezone slovenskega državnega prvenstva bodo prvi na igrišče stopili člani Olimpije in Radomelj. Domači so vodilni na lestvici in z današnjo zmago lahko postanejo prvaki, gostje so na 8. mestu s potrjenim obstankom v ligi. Lepo vzdušje je v Stožicah, ob sebi pa na komentatorskem mestu pozdravljam našega strokovnega sodelavca. Dvakrat je bil državni prvak z Olimpijo, dvakrat tudi pokalni zmagovalec, tudi njen kapetan Nik Kaplun, dobrodošel. Lep pozdrav tudi z moje strani. Nik, kaj pričakujeva danes? Olimpija ima ta pritisk rezultata, Radomljani pa skoraj da popolnoma neobremenjeni. Ja, pričakujemo eno zanimivo tekmo, dve ekipi, ki prihajajo tekmo s totalno različnih zornih kotov. Olimpija definitivno si želi in vsi pričakujejo zmago, Radomlje pa, kot si dejal, neobremenjeni, tako da pričakujem definitivno napadalno igro Olimpije od prvega trenutka. Vidovšek z dolgo žogo proti Silvi, ki ga spremlja Vukasović. Silva nadaljuje in je šel mimo Vukasovića. Priložnost za Olimpijo, priložnost in prek gola. Izjemno nevarno je bilo zdaj pred vrati Radomelj. Diogo Pinto, pred njim je Malenšek, bolj tam poskusil s podajo v sredino. Diogo Pinto spet strelja, vendar prek vrat. Gneča na robu kazenskega prostora, Pinto pa pred vrata, priložnost in tam, potem pa še bolj tam prek vrat, ostaja 0:0. Hiter je žogo Stjepan Davidović, tudi spreten v preigravanju. Gordić mimo Agbe, Gordić do strela in mimo gola. Prva priložnost na tekmi tudi za Mlinarje. Pinto proti oddaljenejši vratnici, skače Silva, potem Brest, obramba Pridgarja, ni še konec, nevarnosti in žoga je v mreži. Marcel Ratnik je zadel za vodstvo v 15. minuti. Kakšen povratek Ratnika v začetno enajsterico. Ni značilno, da on zabija gole, danes pa lepo z levo nogo preko gužve v daljši vratarjev kot. In kakšen trenutek si je zbral za prvi gol sezone Marcel Ratnik na 28. prvenstveni tekmi zanj. Je prvič zadev, izkoristil gnečo pred Pridgarjem in Olimpija je zdaj v prednosti. Idealen začetek tekme. Poglejmo še enkrat, tu je Brest močno streljal, le odbil je lahko Pridgar, potem pa odlična reakcija srednjega branilca Marcela Ratnika, ki je za nameček še z levico iz obrata dovolj natančno meril, da je žoga končala v mreži. Ali se je morda koga dotaknila tudi na poti proti vratom? Mislim, da ne samo enega, da verjetno več nog. Takole še enkrat akcija, ki je privedla do vodstva in Olimpija je. Diogo Pinto pa s podajo proti oddaljenejši vratnici, tam je Mohamed Begović in gol! Aleks tam s pomočjo prečke 2:0 vodi Olimpija. Ja, to je bil tak tamovski zadetek, kjer se v petercu res dobro znajde in vrhunski napadalski instinkt in zadetek za 2:0. To je Estoncev zadetek številka 6 v slovenskem prvenstvu. To je bilo verjetno nekaj uigranega s treninga. Podaja proti oddaljenejši vratnici in potem asistenca z glavo Ahmeta Muhamedbegovića. Aleks Matijas tam pa je zadev na drugi zaporedni tekmi. Poglejmo tu še enkrat. Že je bil na tleh pravzaprav estonski reprezentant, pa je vseeno dovolj hitro reagiral in z levico žogo zabil v mrežo za 2:0. Vrhunska reakcija Tama. Zdaj je Malenšek strelja v naročje Matevža Vidovška.
Gnjatić je takrat dobil rdeči karton, Bultan pa je zdaj na potezi iz ozadja Brest. Lepo se je obrnil Brest in prišel do udarca in obramba Pridgarja. Enačbe. Medtem Dobrovoljc in Pridgar. Agresivno Dofo, ki prihaja do žoge in potem asistenca za Dina Kojića. 3-0 vodi Olimpija v 61. minuti. Takojšen zadetek Kojića po vstopu, tukaj dobro oduzeta žoga in Dofo je šel sam na vratarja in nesebično podal, ker je Kojić imel prazna vrata. 6. gol Dina Kojića v tej sezoni, njegovi prvi v članski konkurenci. Izjemno delo pa je tu opravil Agustin Dofo. Navdušenje na stožiških tribunah. Zmaga in z njo naslov prvaka, seveda pred vrati ukradena žoga Dofa in krasna asistenca. Vse ostalo pa je bilo le še stvar rutine in tehnike. Ja, Radomljadi so poskušali z malce tvegano igro in današnja Olimpija s to mero agresivnostjo in Dofo v tej situaciji je enostavno bilo preveč in lep enostaven zadetek zmajev. Blanko spredaj je tam, Ljutić ga spremlja, tam je padel prekršek, je dosodil Matoša, rumeni karton in s tem tudi rdeči za Roka Ljutića. Izključitev v 71. minuti. Diogo Pinto spet pripravljen za izvedbo. Dobra, nevarna žoga. 4-0. Marcel Ratnik še drugič danes strelec. In Olimpija beži in trvi proti naslovu. Ja, danes Ratnik v strelski formi. Očitno mu je ta pauza dobro dela in je željan žoge, željan golov in spet en gol iz prekinitve. Po več kot enem letu je med strelci Marcel Ratnik in kar dvakrat se je vpisal danes. Diogo Pinto, pa potem žoga podaljšana, vendar z strani nogometaša Radomelj na oddaljenejšo vratnico. Ratnik pa je odlično reagiral in premagal Pridgarja. Štiri proti nič, torej visoka zmaga Olimpije. Dobra poteza Milojevića v obrambi. Potem pa Malenšek. Pred njim Soale. Malenšek je lepo preigral Soaleja, na koncu pa obramba Vidovška. Blanko. Preigrava Španec, ki je bil del ekipe Valencije leta 2019, ko je ta osvojila naslov pokalnega prvaka. Zdaj pa je Blanko priigral 11 metrovko za Olimpijo, 83. minuta, priložnost celo za petardo v mreži. Radomelj sooča se s samom Pridgarjem, 84. minuta. Poglejmo Pedrenja in gol, žoga v mreži, 5-0 za Olimpijo. Manuel Pedrenjo postavlja piko na i. Zdaj pa se Vidovšek in Sanchez pogovarjata nekaj. Mogoče mu je predlagal, da če se še ponovno zgodi, da on prevzame. Verjamem pa, da je treba ostati zbran resen do zadnjega trenutka, ker nogomet enostavno, to ni samo ena tekma, je veliko tekem, tako da ti moraš uigravati igralce, ki bodo streljali tudi, ko bo res se šlo za nekaj več. No in Manuel Pedrenjo je dosegel gol. Ta poteza vnovič Muhamed Begovića, ki se je zdaj
podal proti vratom Blanko. Priložnost za Olimpijo, toda obramba Pridgarja. Še enkrat Muhamed Begović, tam prihaja do udarca brez zadetka. Predvidevamo, da bo tako. In zdaj je odpiskal konec Martin Matoša, konec tekme in Olimpija je znova slovenski državni prvak v nogometu po 2 letih. First of all, congratulations for the victory, congratulations for the trophy. Complete chaos here in Stožice. Yeah, it was the goal since the first day. We worked very hard to do. Calma. Sorry. Like I said, it was the goal since the beginning of the season. Last game was not easy for us. We struggled a little bit on the last third and finishing, but we complete, and that was the main goal, and we are so happy. Now that everything is over, you can tell us how hard was the last days, how much pressure was. It was pressure on ourselves because we knew that we could do better. We were not ourselves in the last game. We knew that. It was just to be ourselves. Matevž, celo sezono smo vas nekako lovili, v lanskih letih ste z veseljem kar pogosto prišli pred mikrofonom, danes pa ste tu ob koncu sezone, delo je opravljeno. Ja, sem že rekel, na začetku sezone sem rekel, ko bomo prvaki, bom stopil pred kamere. To je danes, tako da sem zelo vesel, da se spet stojim tle, no. Tako da ja. Podobno vprašanje kot za soigralce pred vami, po tistem Mariboru je bilo morda nekaj nemira ali ne, zaostanek rivalov se je zmanjšal. Kako težko je bilo v teh zadnjih dnevih, ko veš, da nekaj moraš postoriti? Mislim, da se je, vsi smo želeli, mogoče smo želeli preveč, na koncu pa nam ni šlo, nismo realizirali situacij. Ampak ko po Mariboru, po Muri smo vedeli, kaj želimo, rabili smo 4 točke in potrdili smo jih danes in to je to. Zdaj je pred vami samo še ena tekma, verjetno za vas zadnja v dresu Olimpije. Ne vem. Za konec še to, videli smo v 85 minuti, celoten stadion je vpil Vida. Želeli so navijači, da bi izvali 11 metrovko, na nek način se je vsaj meni zdelo, da bi si tudi vi želeli kaj takega, pa vas trener ni poslušal. Jaz bi udaril, to ni problem. Kot sem že prej povedal, bil je nek skrit dogovor med mano pa trenerjem že dolgo časa nazaj, ko bomo prvaki, bom lahko udaril 11 metrovko. Jaz nisem želel pritiskati na trenerja, ni me postavil, da udarim 11 metrov, ampak vseeno na koncu smo profesionalci, igramo profesionalni nogomet in mislim, da ne bi bilo do nasprotne ekipe dobro, no, da pač bi jaz šel iz zajbanci streljati 11 metrov, tako da mislim, da je prav, da je udaril igralec, tudi če bo to za 5-0, ampak ja. Le še to, bili ste že prvak z Olimpijo, zdaj so ti občutki sveži, praktično nekaj minut, se da tole primerjati? Ja ne, prvega ne pozabiš nikoli, no, tako da prvo leto je bilo res bolj čustveno za mene pa to, ampak tudi danes smo veseli vsi, bomo proslavili, tako da... Zasluženo, hvala Matevž. Hvala. Darjan Slavic, poraz proti Olimpiji na koncu, kar visok, dejali ste, želimo pokazati drugačen obraz proti Bravu, vse v rezultatskem smislu ni uspelo, kaj pa skozi vaše oči sama igra? Pa nič, prejeli smo, mislim, od 5 golov 4 iz prekinitve. To pove mnogo. Nič, zaslužena zmaga Olimpije, tudi čestitano po osvojitvi prvenstva. Zaslužili so vsi in danes so pokazali razliko na igrišču. Gaber Dobrovoljc je v polčasu dejal, igramo za svoj ugled, za ugled kluba, za integriteto samih sebe. Imate fantom danes kaj očitati? Težko je zdaj v teh trenutkih.
stvari se morajo analizirati, morajo se postaviti smernice za naprej, za naslednjo sezono, kaj želimo, kako želimo. Na tak način, kot smo delovali zdaj zadnji dva kroga, pa absolutno ne. Za konec še to, ena tekma je še pred vami, Primorje, tekmec po meri zagotovo ni enako oditi na odmor, pa potem na priprave z recimo nizom 3 zaporednih porazov, zmaga bi prišla še kako prav. Tako kot ste rekli, naredili bomo vse, da v petek zmagamo in zaščitimo svoj ugled. Najlepša hvala. Hvala. Mr. First of all, congratulations for the trophy. Thank you. In Slovenia we have a song called Vem da danes bo srečen dan. In translation this is I know that today will be a happy day. Did you know? Yes, of course. Yes, it's a happy day. I didn't know that song, but of course that was perfect, perfect dream, perfect end for this season that the players, I think that they deserve this success. They made amazing performances the first day, so now is to say thank you. I have said thank you every time after every game to the players on the wins, on the losses, on the draws, the good days, on the bad days. Is again to say thank you to the players and thank you to the staff. Now also thank you to the staff because they have done an amazing job, and all of them. I try to mention all their from the stats. I forget someone, for example Nico. One of our fitness coaches, I forget him. For all of them, they have done an amazing job. And now it's time to celebrate, of course, time to celebrate. As a player, you won La Liga, you won Champions League. This is your first trophy as head coach. Can you compare these two feelings? It's very difficult. It's very difficult to compare. Always when you make an achievement, such a big achievement, that is to be champion in one trophy, it's amazing feeling. So it's top. It's hardly to compare. For me, it brings to my memory the moments when we became champions with Deportivo La Coruña in the last game of the season, with all the pitch full of fans at the end of the game. So 35,000 attendance coming into the pitch, and was amazing party. So also we came to the stands to make party, to celebrate with them. Yes, bring to me the memories. But as a coach, it's the first, so this is very special, very special. It's very difficult to win a title. It has been very, very hard season. We have to overcome many difficulties. I think that the strength of this thing has been the team. So we manage all the difficulties with the job and the hard work and effort and the beliefness of all the players. We are very happy to say that all our players has been able to score in all the competitions. This is something, in my opinion, unbelievable. All the players of our squad at least has scored one goal, so that means a lot about the commitment they have shown during the whole year, and I'm very happy for them also to celebrate. Except Mateusz, you didn't let him Yeah. shoot today from Yeah, but we around had with Manu that this one he has very good penalty shoots, and we talked. Also, we were using this during the season as a motivation for the players, to try to score. At the meantime, we were adding players to this list. The players that were remaining, we spoiled them, and finally in the last games, we could say that all of them they scored, and Manu was the last one. I said him today in the match when he came into the pitch, now you have to score, you are the last one. And the last, but the most important question for all. Also the goalkeeper, sorry, because yes, Vida was asking to me for many long time also to kick a penalty, but okay, I think that is enough the amazing season he has been for us with all his saves, so thanks to all of them. And the most important question for all these fans out there, is their Mr. staying here in next season? Now we have to celebrate. Now I said now it's time. There is time now to talk about future. Of course, I came here for a project, for a professional, serious project, to have the possibility to compete for titles. So if there is a professional and good project, I can be here. Thank you very much and enjoy. You're welcome.